U modernoj automobilskoj industriji važi pravilo da bezmalo od drveta uopšte ne vidimo šumu. Upravo tako, iako je u Fruškoj gori sve manje drveća iza kojih mogu da se sakrijem. Ne znam da li je problem u promeru drveta ili u mojim kilama, ali svejedno. I automobilska industrija je slična takva. Sve manje automobila i modela koji mogu da se sakriju i ostanu neprimećeni. Danas na testu imamo jedan od automobila za koje se može reći sledeće. Kako za relativno male pare, ali zaista shvatite relativno, može postati čovjek zapažen u svom automobilu i ne samo to, već kako da mu se za iste te pare apsolutno svi sklanjaju sa puta. Isuzu D-Max, ne ponavljamo se, verujte mi, pre nekoliko meseci na testu jesmo imali D-Max, ali u luksuznoj verziji. Danas imamo D-Max koji je mnogo manje opremljen, mnogo je više, rekli bi, radni automobil, ali zapravo nas podsjeća na jednog pravog, pravcatog monstruma. Pogledajte ga samo. Dakle, nema tog elementa na ovom automobilu koji nije dopadljiv i koji ne deluje onako prosto strašno. Ovde je čitav spisak dodatne opreme, pa sada da krenemo redom. Ono što odmah vidite, dakle, na samom početku, a to je njegova prednja maska, odnosno branici, opremljen je posebnim vitlom. Recimo, to vitlo u dodatnoj opremi košta negde oko 1000 eura. Tu su nam naravno i halogeni farovi, tu su i deflektori vazduha, dakle imamo kompletnu jednu pojavu koja je prosto neverovatna, baš što se tiče standarda današnjih klasičnih automobila. Svakako ovaj D-Max je osim toga što deluje moćno, zaista i moćan i po mnogim drugim aspektima. On je u odnosu na serijski model podignut za nekih 2 inča, dakle nekih 5 cm, tako da sada ima zapravo odstojanje od tla, odnosno clearance 26 cm i to na njegovom najnižem delu, a to je kod zadnjeg diferencijala. Što se tiče prednjeg dela automobila, ovde možemo vidjeti da je odstojanje od tla 35, pa možda i 40 cm. Šta nam to garantuje? Pa garantuje nam da će ovaj sneg koji je danas pred nama, ovaj automobil da prođe bez ikakvih problema. I ne samo sneg, nego i blato i sve moguće uslove koji mogu da nam se dese na terenu, on je tu i napravljen je tako da sve to može podneti. Vidite, ima čak i interesantnih, mogli bi reći šminkerskih detalja, a to su ovi narandžasti karabinjeri. Oni su tu da vrlo jednostavno ovu kuku, odnosno ovu sajlu, zakačimo za drvo, provučemo je nazad, zakačimo ovde i ukoliko se nalazimo i u najgoroj mogućoj situaciji, zahvaljujući našem električnom pogonu, odnosno pogonu električnog vitla, izvući ćemo se bez problema. U ovoj kombinaciji šminkerskih i praktičnih detalja imamo još jedan vrlo bitan element, a to je zaštita podvozja, odnosno motora i upravljačkog mehanizma. Ovde je Isuzu D-Max zaštićen jednom velikom pravom limenom pločom debljine od 5 mm. Tako da nailazak na nekakav kamen ili prepreku za Isuzu D-Max ovog našeg monstruma neće biti nikakav problem. Idemo dalje. Da bi se prilagodio uslovima vožnje po terenu, oni su ga opremili čak i jednim dodatkom, takozvani snorkel. Inače, ovaj element je omiljen u sekti off-roadera. Ne samo da je omiljen, već on i vrlo praktičan. Dakle, preko ove cevi i ovog usisnika, ceo automobil zapravo diše. On je podignut, kao što vidite, na neku visinu od 180 cm iz 2 razloga. Prvi je, ukoliko automobil uđe u vodu, motor ne bi umesto vazduha povukao vodu i napravio katastrofalne štete. A inače, kao što ovde se vidi, na njemu piše Safari Snorkel. Zapravo, osnova ovog uređaja, odnosno ove cevi je da se u pustinjskim uslovima prašina vodi što dalje od automobila, od njegovog usisnog sistema. Dakle, mnogo više prašine imamo u podvozju automobila nego što imamo na ovom nivou, tako da automobil može, recimo, u pustinji lakše da diše, a ukoliko naiđe na vodu, lakše će proći kroz nju. Dobra je ova sprava, ali ona je potrebna samo pravim off-road vozačima, inače će biti kao u vicu. Ronje, Fikrete, šta babo kupio? Sudlu. Da bi poboljšali aerodinamiku i manje trošili goriva, tu su i vazdušni deflektori. A što se tiče noćne vožnje, na raspolaganju imamo sijaset LED farova i dodatne opreme koja razdanjuje ispred automobila put. Ono što bi posebno pohvalio kod Isuzu D-Max su odabrani pneumatici. Na njemu su terenski pneumatici Beef Goodrich All Terrain. Mogu vam reći sledeće, svi do jednog takmičari na ovogodišnjem Dakar Rallyu su upravo imali ove gume. Zašto? Zato što su najbolja kombinacija pneumatika koji je odličan za teren, ali takođe dobro podnosi asfalt. Zapravo ovo je jedna od najboljih mogućih varijanti ukoliko imate svoj terenac kojim želite da idete u prirodu, ali se vozite asfaltom.
Odličan pneumatik. Sa pneumatika koji nekada život znači, idemo dalje. Imamo interesantne pragove. Kao što vidite, vrlo je moderna ova maskirna zaštitna farba. A ono što je posebno interesantno i što se mogu reći, meni lično dopada, ali malo i strahujem od njega, to je ova platforma. Ona košta oko 1500 eura. Ukoliko je ovaj D-Max opremljen za majstore koji će skidati novogodišnju rasvetu, onda je to odlična stvar, jer mogu da se popnu na visoko i da rade. Međutim, ukoliko su ga opremili zbog toga da bi na njemu sedeli lovci, onda nam ovakva priča uopšte ne treba i svim lovcima bi zapravo rekao, uzmite kamere i fotoaparate, snimajte životinje, nemojte ih ubijati. Idemo sada dalje, dakle ovdje imamo jednu, možemo reći, kutiju za ostavljanje alata, jer svi pick-up modeli imaju problem sa smeštajem, ne samo alata, nego i osnovnih nekih stvari. Dalje na raspolaganju su nam naravno i ova velika vrata za utovar robe, koja vrlo interesantno imaju jedan detalj, a to je amortizer za spuštanje vrata. Dakle, zahvaljujući ovoj sajli, naša vrata će se lepo i elegantno spustiti, a sajla će nam i pomoći da ova teška vrata lako vratimo nazad. Naravno, ovde nam je jedan odbojnik, ne do Bog da se zakucate u ovaj automobil, pitanje je šta bi ostalo od vaših hladnjaka. Idemo sada na test. Vidite šta sam rekao za pneumatike, krenuo je kao od šale, moćna mašina. Moram reći da čovjek u ovakvom automobilu ne može da se osjeća, a da nije dobar, da se ne osjeća da je lepši i pametniji nego što to zapravo jeste. Zaista idemo sad u jednu šumsku vožnju da vidimo kako će D-Max da podnese sve te zahteve koje postavljamo ispred njega, zapravo kako će da podnese našu želju za avanturom. Dakle, ovakav adrenalinski udar je moguć samo u šumi, ali ipak moramo biti oprezni. Ima dosta šetača, šuma nije prirodno okruženje ovog automobila, pa da poštujemo i prirodu pre svega. Idemo sada dalje, ovaj naš Monstrum D-Max je opremljen upravo onako kako odgovara automobilu koji je namenjen za vožnju po terenu. Ispod haube je smešten neveliki 1,9 litarski turbodizel agregat od 164 konjske snage i sasvim solidnih 360 Nm obratnog momenta. Moglo bi to biti i bolje, moglo bi to biti i više snage, međutim i ona je sasvim dovoljna. Zašto? Zato što je uparana sa odličnim pogonom. Ovde na raspolaganju imamo standardni pogon na zadnje točkove, ali putem selektora možemo ga prebaciti na pogon na sva 4 točka. To je sadašnje stanje u kojem se nalazimo. Ako zapadnemo u lošu situaciju, na loš teren, onda ga prebacujemo u sporohodni pogon na sva 4 točka, čime će nas čak i zvučni signal upozoriti da budemo oprezni prema samom automobilu i njegovim uređenjima. Buduća situacija na terenu nije tako zahtevna, ipak ćemo se vratiti na pogon koji je brzohodni na sva 4 točka kako bi se brže i lakše probijali kroz ovaj relativno utaban sneg u šumi. U odnosu na prethodni D-Max koji smo testirali, koji je bio maksimalno luksuzan, ovaj koji danas vozimo je prilagođen radnim uslovima i upravo ambijentu u kojem se nalazimo. Gruba, mogu reći tvrda plastika koja je savršeno dobro urađena i namontirana, zapravo pruža nam jedan osjećaj da se u ovom automobilu vozimo i udobno i komforno, ali da ne moramo da pazimo na svaki detalj. Dozvoljeno je tu malo i nonšalantnosti, pa možda i grubosti, pa čak i da se unese nešto prljavštine i blata u automobil. Zaista ovako gruba i ovako robustna plastika se vrlo lako održava i to je ono što je najvažnije kod ovakvih automobila. Zapravo, kada krenemo u šumu ili u rad, kožna sedišta i luksuz su nam potpuno nepotrebni. Kod ovakvih automobila to je potpuno razbacivanje para i potpuno podržavam strategiju da se novac potroši na njegovu opremu. A ceo automobil u kojem se danas vozimo sa tom dodatnom opremom košta 37.990 eura. Zapravo, za ovih 38.000 dobili smo nekoliko vrlo interesantnih stvari. Odličan off-road automobil, radnu mašinu, automobil za zabavu i automobil u kojem ćemo svakako i neminovno biti primećeni na ulici. Uz selektor pogona testirani model je opremljen najskromnijom varijantom šestostepenog manuelnog menjača. On radi dosta dobro, vrlo je robustan, dobro je odmeren sa jednom naznakom, a to je prva brzina je vrlo kratka i ona se koristi samo za polazak sa mesta. Zapravo, kada automobil nije opterećen sa mesta, bez problema možemo poći, a to vam i savjetujem, u drugom stepenu prenosa
jer prvi je samo za vuču i za izuzetno teške uslove na terenu. O klasičnim putnim performansama u automobilu ovog tipa gotovo da ne vredi ni raspravljati. Čak fabrika i ne navodi podatak koliko ubrzava do 100 km na čas. Meni se čini ovako slobodno proceno, to je neki 13 do 14 sekundi. Maksimalna brzina mu je 180 km na čas, bar kako oni navode. Međutim, s ovim pneumaticama i ovim paketom opreme nikako ne bih pokušavao da ga voze 180 km na čas i 120 km na čas je dozvoljeno i sasvim solidno i komfortno da se vozimo u ovom automobilu. Brže nam ne treba stvari. Ono što se podrazumeva kod svakog terenskog modela dobili smo i kod D-Maxa. Sedimo izuzetno visoko, pregledno, sedište je čak iznenađujuće, vrlo udobno, međutim ne bih vam mogao garantovati da je ono baš prilagođeno za duga putovanja. Kako bilo za obavljanje svakodnevnih poslova, pa čak i za neke vožnje na srednjim relacijama, ovo je jedan izuzetno udoban automobil, ne samo na prednjim sedištima, već su upotrebljive i ona zadnja. Nisu nešto udobna i komfortna, ali sasvim su dovoljno prostrana da se dve osobe mogu bez problema voziti u njima. Za kraj sam ostao dužan i ono zbog čega se pick-up zove pick-upom, a to su njegovi utovarni kapaciteti. Ovaj D-Max ima taj utovarni deo, međutim on je zapravo i zauzet onom kutijom za alate, odnosno kutijom za sitnice, tako da nam je za prevoz nekih kabastih stvari ostalo mnogo manje mesta. Ali kako bilo, on može poneti bar prema standardu više od 1 tone robe, ali meni se čini, bar što se tiče ogibljenja i njegove snage i jačine šasije, da to može možda biti i duplo. Isuzu D-Max se nije pokazao samo spretan u šumi, dobar je na asfaltu, upotrebljiv je, relativno je komforan, a ono što je najvažnije, nekako se prišio za srce. Moram priznati da odavno nisam vozio interesantniji automobil u kojem sam se osjećao baš moćno. A tu sad sledi možda osnovni zaključak u razvoju čoveka i njegove svesti. Želimo razne automobile u raznim fazama života, ali jedno je sigurno, ovakav automobil mora se posjedovati bar jednom u ovom našem relativno kratkom životu.